bhuti wami kunjani? Saphila unjani mama? Nami ngiyaphila bhuti wami, bengisacela nje utshela ama-viewers eJozi Bhaskop ukuthi wena ngegama ubani nokuthi wawusibhalela. Oh mina igama nguThemba ne. Bengisebenzela usisigugu wangixosha. Usisigugu uthengisela abantu inyama engekho right yangithola. Yeah. Futhi manje umixed inyama yakhe nenyama yenja yangithola. And so uyenzani? Abantu umixed inyama yakhe nenyama yenja. And manje ngiyabona abantu bayadla bayazi lento. Ezininja nje. Yeah. Ntshabuthi. Hey, hawu. Manje ngithi mina ngcono ngim-expose ngoba ngiyabona mana hayi abantu babhizi bayadla indabazi. Uyangithola? So my brother compose something. Wena uthi bo mayisisi umixa ukudla kwaye nenyama yenja utsibile jwa ngandla. Angibe ngimsebenzele. Sengisho ukuthi kuyena uzweditse ngori nayo nawe bo uyipheka naye ngifuna ukana. Oh bengimbona meke isika. Bengimbona meke isika. Beke edanga le yenja. Athi uyithola phi lenyama? Usika izinja ukuthola izinja estradeni uyazibulala ngi-understand. Ayi yabona lapho nami ndisestiri lapho ngazi ngikujinga inyama yenja ngoba ngiyayibona nami. Uyangithola? Akukakaze ukuze umuntu acomplain ngenyama. Kuze ayenze ukuthi i-taste different beniyenza kanjani letha msemsebenzela? Uyayimarinate. Mfana mina ngizama uku-understand. Ubone kanjani wena balelami ukuthi inyama yenja because I believe ukuthi inyama ziyafana. Or mhlawumbe ke waphahlukela. Oh, ayifani. Uza nezinja lezi maybe abuthi ditlwadiso khathi linja se. Uzikhatha yena. Oh, that's why ulikhatha yena. Uzikhatha yena. Ufika nazo nje zikuma packs nje azikhathe yena. Kube ngathi isithu esi1. My brother ngicala unyonya sonto usile usohlojisa ngibatho usebenzisa yena kwekakankweni. Yo ngidala nginaye man ukuthi manje yena akafuna ukumamela ngiyamkhuza ngalento yakhe ukuthi yeke ukudlisa abantu inyama ebhedayo. Uyangithola ene manje iyangidla lento la kimi ngaphakathi. Uyangithola iyangidla sesitiri lento lena ukuthi ubhizi udlisa abantu inyama ebhedayo. Nabantwana banokuza bazothenga ne? Wonke umuntu uyadla la. Community yadla la. Khona abalala ngale nyama yakhe. Guys, ntse go tlo yetsa no re tla tsamaya le my brother a rise go iso rekisang dinama tse tsa dintja nna ke nyontse bile a tlo gona go bontsha le gore o dinka kae o go se gantja tsa batho o a ke understand maybe di dintja tsa lona ga lentse di lahla mo le batla dintja gante o so busy dintja a re tse ba utusisa maybe indawo esike safika kuyo nathi sadla lapho singazi nyanya lento leyo man sengizama ukucinga ukuthi my brother uyasho khona manje ngibonile ethengisa lapha mangidlula wawusekhona manje yeah ukhona Lovers, Mr. Jones, can you please move? O rekisetsang batho dinama tsa ntja nna ke nyontse wa ke nyontse wa tifrile ga e ja le gone. No no rona fela le batho ba man le bana ba banyane ba tla mo obvious ke mo rekiswang dija man sis. Oh my brother no siyapi siya e-shop yakhe straight la udayisela khona lapha thengisela khona. Yeah cause mfana think izoba easy kanjalo masingaye e-shop ngakuye lapho siyova from umnikazi yena umselufi yabo. Ngari enko shop ngelo bona. Ntho ya nyonza oli dinama tsa ntja maye siyava my brother akho kuthi hayi akusukhona la iduzana lovers kimo kae kimo mo rekiswang ke bona emapili asiule mfana so tshongo abuti wena ga bona le stand lesi a retse so my brother ni pili re fitla ke kopa o kena mic e yaka o bue le ena so that ntse tso di buang le ena o recorde gona re tla tsa topic ile go lenyana please okay ke kopa o shebe so lovers ke kopa o take care of my brother skissing guys senza re kena mic my brother yes mfethu ngicela mawufika lapho ne ukhulumele phezulu yonke into uzokwazi ukuthi sive ukuthi ukhuluma ngani Grand Sharp so mara as long as ungajampisi nje wena kuphela ukuthi kunento ekhona la kuwena yabo njami sokulandela thina emuva necamera wena fika umbuze umtshele ngayo yonke into ongayifuni nokuthi kumele echintshe ini okay uyayibo all right sharp sokulandela all right Sisikuku. Wena Themba ufunani la? Ngithi ngizokuchecka nje. Ku business yami. Ungixoshela ama customer ngicela ukuthi uhambe la. Hamba la Themba. Ngithi ngizokuchecka ukuthi usayenza lento boyenza le. Ngiyenzani Themba? Ayishabe ukuthi ngizama impilo la ngiyasithengisela la.
Ngokuthengisela abantu inyama ebhedayo. Inyama ebhedayo. Ngokuthengisela abantu inyama ebhedayo. Yo. Aweke ukuthengisela abantu inyama ebhedayo. Ngithengisela umuntu mina inyama ebhedayo, inyama right le. Ayibabula kanjani inyama ezinja? Mara baguli mos. Inyama ezinja. Uzwe wena bathi khona umuntu ogulayo la. I-right lento ukuthi uthengisela abantu inyama ezinja. Hamba Themba hamba. Ungiqosha ama-customer la. Ama-customer azofika la. Mari inyama yezinja. Themba hamba. Kunjani umuntu omdala? Siyaphila man. Ngiyabonga my brother. Thank you so much. Okay. Ngathi niyacabana nobhuti nicabanelani? Hayi asixabani nobhuti, ubhuti unekwali lokuthi bengimsebenzi kade senza la ekhaya ngamxosha. Oh unekwali yokuthi Ngamxosha. Axoshelani? Uyabheda nje, Uyamfana kophetha something. Angimfuni Lovers, come. My sis. Jole king isosi lena engisebenzisayo. Umixe nani inani le sauce yini flavor khona? Ngimixile nje ama-barbecue, ama-chili sauce kuningi nje. Wena Green Sharp la. Mina ngithengisa inyama yenhloko ikhona, chicken, vorsi. Yabo banthamba waye ungilethela abantu. Oh ne chicken ne vorsi nani futhi? Waye ungilethela abantu bama-camera la. Ufuna ukungimoshela ibhizinisi. Kuthengiswa nani futhi? Inyama enhloko ivorsi nani futhi? Ne-chicken ngiyayithengisa, ngithengisa nje ama-plate. Inja yona? Hayi inja. Hayi angithengisi inja mina. Yeah, nami Lokho kudayiswa uyakudla. Mina bese ngidlile ngi-right. Hayi besisho ukuthi nje utaste nje usirayithele wena ukuthi out of 100. Uzositshela ukuthi menu yakho ihamba kanjani angithi okwakho. Le iplate leli 30 rand leli. Okay, cela ukutest Bese ukuthi wena ukutaste. Hayi mina angeke ngikhona ukuthi. My sis, akere kwa no phaya dijo tse re kopa re taste le dijo tse o re jotsa dijo tse taste jwang please. Bese ngidlile mina ngi-right. Jwang. Themba waye ungiletha abantu bama-camera lana uzongimoshela ibhizinisi. Idla ukudla kwakho. Idla ukudla kwakho. Wait, Themba once around please. Okay my sis uthi usuthi lava susisa kasuthanga besicela nje ukuthi usitastela angithi ufuna ukubona ukuthi lokudla clean. Okay thini tastela iJozi Bascop ukuthi wena ke uthengisa ukudla clean. Lesi ukuthi wena uthengisa ukudla clean. Angeke ngize ngutaste lokudla lokho. Lovers akadle lo sisi lokudla nyeka. Akho umuntu oke wafa mina ngimthengisela ukudla. Tastela nje ba-complain abantu. Asithi khona umuntu ozofa rero ko wena fela ke tastele nama yawo. Wena uthengisela umphakathi ukudla okubhedayo. Okuphi ukudla okubhedayo? Wena unekwalo ukuthi ungiqoshile la ekhaya. Khona manje ungiletha abantu bama-camera. My brother, my sister dayisa ina usitshele lokho Inyama yenja. Oh, uyithola kuphi inyama enja wena kahle kahle? Hey ngiyazi lento leyo. My sis, uyinkakayi nama yantsha. Lo bhuti lo uyangisukela. Ngiyithenga yonke lento le. Soyithatha yonke lento njengama. Angikwazi ukuthatha. No, ayizokuthatha vele. Ngisamela abantwana Waye lana. wenza lamasimbo wenzayo dayisa inja. Angithengisi. Why urekisa ntsha mutho omholo? Angithengisi inja lana. Uyokhuluma phela sifuna nje ukuthi ukhulume lokho ngeke sikuthathe. Sothatha wena kuphela. Deliver mangakhuluma yazi mina ngikhaliswa yini asazi lokuthi ufaka le nyama le yakho yenja ini how about u taste wa utlwisisa so nane ke re fela lovers a ka re jelle re bona gore batho ba bangata ne ale ba ka sehlo ka pala ba ka setse Lenja lena Themba lenja lena le nyama lena Themba abantu bakho laba khuluma nabo ngiyakudlela Idla ukudla. manje uthengisela abantu sithi udayisela abantu ukudla ukuthi khona manje ngifethe ema-camereni awuvele vele muthi oyenzanga imigulukudu muthi oyenzanga imigulukudu kamhlayisa guys uyithengisa uyithatha phi lenje uthatha inja zabantu uyazihluba wenza kanjani unkadi intshatse batho ba dihloba ditswa ka intshatse batho khaletse ba lahlela ke dintja mhlomo nkwena odinka kumele bayazi basethembisa ngithi kusethembisa la kumele beyazi bonke abantu basethembisa ukuthi khambani ngale Themba ngicela uphume nalabantu bakho udinka kayi dintsha wena batla amapolisa ulatone re bone dintsha uzithatha ngimxoshile no asicela makhelwane la begadele le shop le unekwali ukuthi ngimxoshile lona so odinka kayi dintsha usithatha izinto okay ukhona ubhuti ongisupplyayo wase-Mozambique. Ngezinja. Shole eMozambique bafuna izinja zabo izindlu asisana security. Kuyisona. Mina bengithi ngizama impilo nami, imisebenzi isikazi. Wena uke wayidla wayithathela or wena wathathela ifamily yakho wayithatha lento bayidla lenyama.
ngoba nawe uzama impilo wena udla yiphi inyama Mina baceda ukuthenga sengitholile amasenti ngiyahamba ngiyothenga ibhutsha. no wena tshwantsile amasetamelena wena Uthini ngesizwe esimoshakalayo bangaphi abantu asebedla inyama ebhedayo la eshop ngenxa yakho? Mara bafi angaze ngathola complaint ukuthi ubani uyagula. Mara beside ukuthi abafi mfana kuwe i-right leyo nto ibukeka grand. wena uhluleka ukutaste manje le mpilo le yakho uhluleka kuyitaste kunzima why ofa bathu into tsejwalo mama wayitsiba ntsha Mama usaba ini? Bale lo muntu lona uthi umsebenzele kudala. Ekudala ngimsebenzele wangithatha wangisa nasenyangeni ukuthi yongeza. Inyanga leyo yathi lokudla kwakho asikuthengisayo kumele sikufake inyama ezinje. Njengoba ubona lo mama nje. Mama okay mamela wena mama nozama mpilo akatlolela mpilo kimangena owakho Zimbabwe uyise kwakho kayi lo supply kwakho Mozambique ubani Omuphi loyo? lo supply ufanga dinja kimang mayisiso ufanga dinja Hey ngingathi ukhona. Hey I'm sure hambile. Ngithi ama number wakhe utholakala kuphi Ama number akhe anginami. uyabona uzofela into ongayazi yena ngeke Aniyadelela niphela abasidelela. ya ubitiritsamelena because of my Themba wena. Why how can ungenza so? Udla kwakho. because of wena Nje. ukudla kwakho Olai. Udla kwakho. my sis bona ni ha re tlo bua le wena fela re tlo tsamaya le wena ene la re fitla fela seponiseng tshwantse ba bone video ena gore wena hantle o confirmile o rekisetsa batho nama ya ntsha So guys, uxolisela yini abantwana bambancane. then kwenza kana baba bancane uyaliqaba wena country wayinanela gore batho bana le bana ba banyana wayinahanela na Ngicabanganga. ye Ngicabanga. ucabangeni ukuthi abantu badle inja Abantu nje bengicabanga business. Mfana bengifona la bathi emakhatheni bathi size naye lo. ya Sizomdeliver. siyamthatha vele yazi mina Abantu seniyangibopha. kanti uyaphi nawe ngithi ubopha izizo zabantu ngezinja so lwena awuthwali No, is wena it possible mfana siriske ngo Mr Jones simshiye nje egadela lo mjide begadele indawo so buya kahle neveni soqoqa lezi zinto. Just for unabuthatha. yamapolice. na unabuthatha mfana ifutlo siya John Yeah, Mr Jones, if it's possible, can we leave you here? My brother, can we leave you here with this brother so that we look after this place? please Yeah, and then we just wanna drop here and then we're gonna come with the police. okay no problem then if Mr Jones lena dumela Hayi unabuthatha wena singazodlala ngathi wena. Ngazodlala futhi ungalingi usiphikise. ene ya re tsamaye ene bona o kentse le ntse tsa batho ba kimela gale ba tshogile ke mala ke wena motho moholo stop it man yeah good time mo yenza ubukulu ukuthi Valelwa ngiyovalelwa nawe. Are jumping wait how mara wena usile motho moholo ya re tsamaye ayo ntho o yetsang why then Bengizamela abantwana uzamela mina abantwana ngiyasokola ngiphume ekhayeni elisokolayo. Hlangana thina kusokolo. Bengithi nje ngifike egoli ngithi ukuyizamazamela. what if batho ba bangwe ntse ba yetsa so Mina khona inyanga yangikhohlisa lapha ya ukuthi yathini kuwe mangathengisa inyama yenja ngizoba right kuzoba right yonke into. Ungavezi number plate yethu. usikahlayisa number plate ya rona please mfana please